wengi duniani wanapiga kampeni kwa juhudi, wakiwania kuwa washindi, lengo lao wawe watawala, na wanatoa ahadi nyingi za kuwatoa watu katika utumwa wa umasikini uliokithiri, katika utumwa wa umasikini uliokithiri. Sisi tunapiga kampeni ya Yesu, watu wamchague Yesu maishani mwao, mwenye uwezo wa kututoa katika utumwa mbaya wa dhambi na umasikini. Sisi tunapiga kampeni ya Yesu, watu wamchague Yesu maishani mwao, mwenye uwezo wa kututoa katika utumwa mbaya wa dhambi na umasikini. Bendera ya Yesu inapepea, nasi tunapiga kampeni, tunampigia kampeni Yesu, watu wamchague kiongozi bora mwenye ahadi zinazotimia, si kama vile wanasiasa wasivyotimiza ahadi zao, si kama vile wanasiasa wasivyotimiza ahadi zao. Sisi tunapiga kampeni ya Yesu, watu wamchague Yesu maishani mwao, mwenye uwezo wa kututoa katika utumwa mbaya wa dhambi na umasikini. Sisi tunapiga kampeni ya Yesu, watu wamchague Yesu maishani mwao, mwenye uwezo wa kututoa katika utumwa mbaya wa dhambi na umasikini. Watu watakaomchagua Yesu awe kiongozi wao, atawatoa katika utumwa mbaya wa dhambi ulioleta mauti kwa binadamu na wanyama. Yesu atawapa makao ya amani na uzima wa milele. Yesu atawapa makao ya amani na uzima wa milele. Sisi tunapiga kampeni ya Yesu, watu wamchague Yesu maishani mwao, mwenye uwezo wa kututoa katika utumwa mbaya wa dhambi na umasikini. Sisi tunapiga kampeni ya Yesu, watu wamchague Yesu maishani mwao, mwenye uwezo wa kututoa katika utumwa mbaya wa dhambi na umasikini.
We're at the bottom of the Earth, Patagonia, Chile. This is a perfect place to test the ATS's advanced aerodynamics. We've got crosswinds, tailwinds, headwinds. The all-new Cadillac ATS. Fikiri wewe mwenyewe jinsi ulivyonikataa. Nimekupa rehema na neema, lakini wewe umenikataa. Fikiri wewe mwenyewe jinsi ulivyonikataa. Nimekupa rehema na neema, lakini wewe umenikataa. Mara ngapi ewe mwanadamu unamkana Muumba wako, jina lake wataja bure, lakini moyoni uko mbali naye, kwa sababu una vuguvugu. Anasema nitakutapika kwa sababu umenikataa. Fikiri wewe mwenyewe jinsi ulivyonikataa. Nimekupa rehema na neema, lakini wewe umenikataa. Fikiri wewe mwenyewe jinsi ulivyonikataa. Nimekupa rehema na neema, lakini wewe umenikataa. Pendo, nafsi, mali nimekupa, hebu utwae Imanueli, lakini umejisahau, wajipenda kuliko Muumba wako. Unadhani umesimama angali awaporomoka, kwa sababu umenikataa. Fikiri wewe mwenyewe jinsi ulivyonikataa. Nimekupa rehema na neema, lakini wewe umenikataa. Fikiri wewe mwenyewe jinsi ulivyonikataa. Nimekupa rehema na neema, lakini wewe umenikataa. Fikiri wewe mwenyewe jinsi ulivyonikataa. Nimekupa rehema na neema, lakini wewe umenikataa. Fikiri wewe mwenyewe jinsi ulivyonikataa. Nimekupa rehema na neema, lakini wewe umenikataa.
Yusufu wa leo kati yetu ni nani? Ni nani muaminifu wakati wote, atakayetetea imani hata kufa anapojaribiwa? Mungu wetu atahitaji waaminifu wa kweli wa kurithi uzima wa milele. Ni nani Yusufu wa leo kati yetu ni nani? Ni nani muaminifu wakati wote, atakayetetea imani hata kufa anapojaribiwa? Mungu wetu anahitaji waaminifu wa kweli wa kurithi uzima wa milele. Uaminifu sifa ya Yusufu, kwa nini nimkose Mungu? Mungu muumbaji wangu, kwa raha kitambo tu. Uaminifu sifa ya Yusufu, kwa nini nimkose Mungu? Mungu muumbaji wangu, kwa raha kitambo tu. Yusufu wa leo kati yetu ni nani? Ni nani muaminifu wakati wote, atakayetetea imani hata kufa anapojaribiwa? Mungu wetu anahitaji waaminifu wa kweli wa kurithi uzima wa milele. Yusufu wa leo kati yetu ni nani? Ni nani muaminifu wakati wote, atakayetetea imani hata kufa anapojaribiwa? Mungu wetu anahitaji waaminifu wa kweli wa kurithi uzima wa milele. Ndugu leo jiulize, ni wapi wamkosea Mungu? Mungu muumbaji wetu, kwa raha kitambo tu. Ni wapi ndugu leo jiulize, ni wapi wamkosea Mungu? Mungu muumbaji wetu, kwa raha kitambo tu. Yusufu wa leo kati yetu ni nani? Ni nani muaminifu wakati wote, atakayetetea imani hata kufa anapojaribiwa? Mungu wetu anahitaji waaminifu wa kweli wa kurithi uzima wa milele. Yusufu wa leo kati yetu ni nani? Ni nani muaminifu wakati wote, atakayetetea imani hata kufa anapojaribiwa? Mungu wetu anahitaji waaminifu wa kweli wa kurithi uzima wa milele. Yusufu wa leo kati yetu ni nani? Ni nani muaminifu wakati wote, atakayetetea imani hata kufa anapojaribiwa? Mungu wetu anahitaji waaminifu wa kweli wa kurithi uzima wa
yetu. Ni nani muaminifu wakati wote, atakayetetea imani hata kufa anapojaribiwa? Mungu wetu anahitaji waaminifu wa kweli, kurithi uzima wa milele. Sign up for new telecom service every month. Behind the scenes, Newstar lets them keep their phone numbers wherever they go. Providing critical routing instructions nationwide in seconds, Newstar runs the most complex and efficient local number portability system in the world. And Newstar helps providers optimize their networks and develop innovative new products. By keeping Newstar on the job, you can focus on the bottom line, the customer. Flawless today, right for tomorrow. Newstar.
Mashariki walifika, yuko wapi aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Wamtambua Yesu kama nani kwako? Mimi namtambua kama mfalme wangu. Wayahudi hawakutambua kabisa, wamtambua Yesu kama nani. Wamtambua Yesu kama nani kwako? Mimi namtambua kama mfalme wangu. Wayahudi hawakutambua kabisa, wamtambua Yesu kama nani. Hata Herode aliposikia hayo alifadhaika, kwa sababu alijua kuwa ufalme wake utaangamizwa. Hivyo alituma watu angamiza, lakini hawakuweza, sababu Yesu ni mfalme. Wamtambua Yesu kama nani kwako? Mimi namtambua kama mfalme wangu. Wayahudi hawakutambua kabisa, wamtambua Yesu kama nani. Wamtambua Yesu kama nani kwako? Mimi namtambua kama mfalme wangu. Wayahudi hawakutambua kabisa, wamtambua Yesu kama nani. 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 Inawezekana umeomba kwa muda mrefu sana, hata ukafikiri Mungu hajali, hasikii. La, Mungu anataka subira kwako. Wewe omba, subiri, subiri tena. Yawezekana unaomba, yawezekana unafunga, yawezekana unakesha, yawezekana, yawezekana. Subiri, 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 sivunjike moyo. Subiri, 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 sikate tamaa. Subiri, 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 sinungunike. Subiri, 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 dumu ukiomba. Subiri, 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 sivunjike moyo. Subiri, 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 sikate tamaa. Subiri, 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 sinungunike. Subiri, 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 dumu ukiomba. Yawezekana una ukimwi, yawezekana una kansa, yawezekana pia ni vidonda, yawezekana
yawezekana. Subiri, 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 sivunjike moyo. Subiri, 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 sikate tamaa. Subiri, 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 sinung'unike. Subiri, 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 dumu ukiomba. Subiri, 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 sivunjike moyo. Subiri, 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 sikate tamaa. Subiri, 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 sinung'unike. Subiri, 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 dumu ukiomba. Yawezekana huna mume, yawezekana huna mke, yawezekana huna mtoto, yawezekana, yawezekana. Subiri, 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 sivunjike moyo. Pendo subiri, sikate tamaa. sinungunike. Dumu ukiomba. Pendo subiri, Sivunjike moyo. sikate tamaa. Mungu bado yuko nawe. Sikate tamaa. Sikate tamaa. Yawezekana umefiwa, yawezekana umetengwa, yawezekana huna raha, yawezekana, yawezekana. Oh yeah. Sivunjike moyo. Pendo subiri, Sikate tamaa. Dumu ukiomba. Sivunjike moyo. Sikate atarejea. Pambazuko liko karibu. Heri Jumatatu.
macho yenu, dalili zote zaonyesha Bwana Yesu karibu atarejea. Majaribu yanapo nisonga, sikati tamaa, najua Yesu yuko nami. Tena najipa moyo yatatoweka. Asubuhi ile njema nikiwa naye Mwokozi. Majaribu yanapo nisonga, sikati tamaa, najua Yesu yuko nami. Tena najipa moyo yatatoweka. Asubuhi ile njema nikiwa naye Mwokozi. Pambazuko liko karibu, inueni macho yenu, na dalili zaonyesha Bwana Yesu karibu atarejea. Ni furaha tukimlaki Mwokozi katika mji mpya ule uliopambwa vizuri, huku tukiimba wimbo wa mwana kondoo kule Yerusalemu, mji uliopambwa vizuri. Ni furaha tukimlaki Mwokozi katika mji mpya ule uliopambwa vizuri, huku tukiimba wimbo wa mwana kondoo kule Yerusalemu, mji uliopambwa vizuri. Pambazuko liko karibu, Superman has come to Earth to remind us ourselves. The super speed aspect makes him beyond the scope of what is actually possible. Everybody wants to fly. Who doesn't want to fly? Miguuni pake Yesu niwepo kila siku.
Ukaone maajabu usiyowahi kuona tangu
Mbingu na ziitikie kwa mwangwi, dunia na ishangilie. Upepo wa bahari uvume kote, viumbe vitetemeke. Pigeni kelele duniani kote, tangaza uzuri wake. Mara nyingi njiani, majaribu ni mengi, huondoa furaha, kisha giza hutanda. Kuna siku inakuja, siku isiyo na giza,
akiwa nami Japo vita vikali, hakuna haki tena. Uovu watawala, shetani afurahi. Kuna Mungu aliye juu, atawala kwa upendo, vita atanipigania, nami Superman has come to Earth to remind us of ourselves. The super speed aspect makes them beyond the scope of what is actually possible. Everybody wants to fly. Who doesn't want to fly? Enyi majeshi ya Bwana, mwinueni, mwinueni, mwinueni. Ushindi wetu karibu, mwinueni, mwinueni, mwinueni. Enyi majeshi ya Bwana, mwinueni, mwinueni, mwinueni. Ushindi wetu karibu, mwinueni, mwinueni, mwinueni. Tupandeni milimani, shambulia, tukishuka mabondeni, shambulia, shambulia. Teka nyara, tulete kwa Yesu. Tupandeni milimani, shambulia, tukishuka mabondeni, shambulia, shambulia. Teka nyara, tulete kwa Yesu. Come to Earth to remind us of ourselves. The super speed aspect makes them beyond the scope of what is actually possible. Everybody wants to fly. Who doesn't want to fly? Twendeni mstari wa mbele, silaha zetu zitayari, pinga mwovu. Kiongozi wetu Yesu yu tayari kuwasili, msife moyo. Twendeni mstari wa mbele, silaha zetu zitayari, pinga mwovu. Kiongozi wetu Yesu yu tayari kuwasili, msife moyo. Tupandeni milimani, shambulia, tukishuka mabondeni, shambulia, shambulia. Teka nyara, tulete kwa Yesu. Tupandeni milimani, shambulia, tukishuka mabondeni, shambulia,
shambulia, teka nyara, tulete kwa Yesu. Tupandeni milimani, shambulia, tukishuka mabondeni, shambulia, shambulia, teka nyara, tulete kwa Yesu. Tupandeni milimani, shambulia, tukishuka mabondeni, shambulia, shambulia, teka nyara, tulete kwa Yesu. Meet Sienna. She loves swimming, applesauce, and flowers. Sienna would love to plant a flower, but she can't. That's because she has a rare disease called FOP that turns tissue and muscle to bone, slowly freezing her into a human statue. Since Sienna can't plant a flower herself, we're going to do it for her, and in doing so, save her life. Help us put an end to FOP at siennasflowergarden.com. Umewahi kupapasa simba, umewahi kucheza na nyoka, na kupaa juu na mabawa kama ndege huko angani. Umewahi ona barabara lililotengenezwa na dhahabu. Umewahi ona mti moja ukizaa matunda mbalimbali. Ni ajabu mbinguni, ni ajabu mbinguni, tusikose kuenda mbinguni kwa Baba. Ni ajabu mbinguni, ni ajabu mbinguni, tusikose kuenda mbinguni kwa Baba. Umewahi kukaa kutafakari utakavyoonekana huko, utakapokula matunda yaliyotakaswa na Bwana Yesu. Utakuwa mtu mrefu zaidi ya futi 15, mwendo wako wa kunesa-nesa. Millions of people sign up for new telecom service every month. Behind the scenes, Newstar lets them keep their phone numbers wherever they go. Ni ajabu mbinguni, ni ajabu mbinguni, tusikose kuenda mbinguni kwa Baba. Ni ajabu mbinguni, ni ajabu mbinguni, tusikose kuenda mbinguni kwa Baba. Na magonjwa hayatakuwepo, ukimwi, vipi na ulemavu, na kinachokusumbua. Millions of people sign up for new telecom service every month. Behind the scenes, ebimeri bire ense enyomo nonye nebitungo bire nyancha ebire ense enyomo nebikweruka igoro ebyonsi nigo bikumya na weutia ashengenjo okobwa kwaye ense kwaye litwereire obwanchani naende tiboli unabwa kalenge kale abantu noena bamwe abonigo bawitana nakogechana na okora ebitage bitana korokana naende asoma tukaye yomweryo umerana n'abagusi Global Radio egero tokoletera abaranje aho ashingencho yokutumanya amangana bwateka chinshe mo chonshi na kweyaligania ashingencho yokumurotota omanene abagusi Global Radio nero radio yomonyegetinge umerana n'abaribao buna olina bontiri esimba ya wasi nemamba ya roche abayigono eno mubaninya kinyanya umerana no marande kefa yonga asomoroberyo obwa amasobokera litukuriye Jumatano yo minto yo binari shomburo
kirarituko lya ramisi asingencho yobwamate bwenyumba tibweba elesoni yaitoni rituko lya chuma nabashaye twachakire rituko lya chuma ine rituko lya jumamosi na mangana yegiswahili abagusi Global Radio AGR FM radio ya Mwanyegetinge. Chingaki togochi go chaka ogosaba kwa bono mambia murandia Kefa Ayonga libagana iliao. Asante sana muralia se konga libaga lirimo ima yokunyara ko angeli nyasaye ase chinchira chigwenere tegere tunyare go kunyora baminto ababuliri amasabo to kunyora baminto kale ni mumanyi oyoka yo matibabu kansa igari ya ngaboindi no yo minto Ezra oyo nochieni ya chandie nebimoni bikuna kolera bwoye hago sababa minto banyare kuyana asamaruwa bonse na kubuli nyasaye atobonyere kinyachieni ejikigo chando yo minto Ezra atogonyere oburwairo bwo cyandete omongina Karen mumanyi gari boindi atogusabana nyasaye tigatuagate asenchere moima achinga kiekyo tutati gukora igo yatogenda siketabu ya Deuteronomy 31 verse 8 yego tebaiga the Lord, he is the one who goes before you. He will be with you. He will not leave you nor forsake you. Do not fear nor be dismayed. Yani nyasaye nero kugenda osibuao, nyasaye nero kugotangana, yani nyasaye ta kunyara kugotiga, gose kukwe minchera kurwa sole, nyasaye igagoteba na tubase kuobwa gose goichana. Igaba minto emechano yete yonsi yatonyoeta nyasaye. Obo babuito bwonsi yatoboleta nyasaye. Atuobole mugo kunyara kubaba bui. Asenchere yegwenerede. Atogo sabere dio itana togo endo bosio. Tanya ko tanga sari ngana dia yari ngana di cheni koleta bari go saso kichinkoro. Inyara go ikha saba minto baria baruwalete banyora masabo. Yogwa kera ba minto oyo minto Joshua ngau. Nanyare go konyo mwana oyo aruase endibale imi amuro kyomo tugo chaigoro ani humela Yesu Kristo. Ninde tumaino kumela Yesu Kristo, you never be the same again. Eredi yetu duanye sabire tunene melienya ekoranda. Kinsaga nsagi chinyare kuagara. Twensto nyae konyore kiriri kia. Koto kuigwa matera maya, koto kuigwa marandia maya, koto kuigwa chisege to chingia. Ninde to kubugurania mabebe, koto wokonya na bwa tobo kongu una bana balia chimarongo. Isa togaria nka Kenya to kunisabira. Togo sabira ba minto babarwaire. Tigata sabaye bono koto uchikoleta aba minto. Osho ningani abantu ange babiri batatu iga baskorugo saba kwa bene bakunyoro mungina Karen mumanyi bakunyoro yo minto Joshua bakunyoro mwana oyo minto Joshua nyangau arua sendi bayamarwa nesabwende oyo minto Ezra anyare gotikwa nibirecha bibikuna kumwogerera ibimoni biriya biruwo bigende na Yesu asereti amasaitani kurwa so montorio iko kulejo yango tokorugusaba tatunya sai kwa kurange iri asenchere mo imabono mambia oigwe kerogeito anko moleto yo minto Karen mumanyi oyo gendete konyora matibabu gali boindi aye nayo muruwalia obene tamboro koboko kwa omukuna senchira ya bene igwe kerukia yebitata omongino yo naroche na kanseri ngakiere akini aye norocho bumanyo bongere no wachisemi cyo kuruwalia kanseri okorerere nendo kirase mugondo bwa masabo
igwekerero kia basani baye igwekerero kia emate yayo tigo buyabwa obokolekane aseyo minto Karen aseyo minto Ezra tuamoletire bosibwao ya togonyere kinya kieni kiri kuna kumutyanda ko kura botukuna bokere maragoba mondo legoro ebi moni biyete bigende bitwekere nyanja tata oyo minta siboke abe nobo toereru nende tanyara ko ba no maichano ndibon was to kunyoro mwana Joshua Nyangao oyo soira sisa bwembe morusia sisa bwembe no mwana olia o wete neni bokorunka akagenda gataya yaninda akaira ekero acha sibirengere bya bikira nita kaira nasita to mwabo akaina sinka yabo agakaribishwa gasibirwa kabwenera moira ninka twensi abande mtoro abagaka sabangina tuataya yire tuaso kirensi koria sanse tata toira ninka tokoja gocha sole toira ninka abasai baitu tu abanywere bonzi kwa jumla kuna kero ya according to his needs or her needs. Let us come home. Okuna koko kanigwete na to chinka kichatoerere saitani ngari no space yata dokora kene gyons anya koita na gokorobania bange koruaso moroberi nyasaye ayonsi twasabire to kumanyana radio yetu nete nini emeroberi radio yetu nete nini emeroberi ya pasinya kundi nete nini emeroberi abana bali kibarongo nete nini tataram toyabwa obokolekane tobuyabwa obokolekane uyo mintuntiri uyo bwate project ya okora mutarira senchere moima radio yetu nete nini no motoring angenenge okunywa maji kurwa senyanja twachira soburuti bwao tutare keroyomo weturu bwanje wa Yesu Kristo yoro mabodi ito amina nachira sura moralia tuogote na masabanda birata tuyo ingoreta abantu ntarara bwatuka ogotereke bunge kamane college igondagete ko ruama baga atatuka koranche elinde tunyara ko batuko so moro video yo bono mambia linde tunyura abantu bamita shukusaba omuntu mutangani bateyamo elinde nko yalibaga uyo minto 206372 Mary Oroli nakibwa kirebya Diri wakire wiyatu wakire maneno togokire mbiamono biamono watego uchanda shore mongena monika wakire bya mbiamo bogetabu mbiamono ama mbiamono sana ama bagata tungo iruka koranche mono mambia mongena reba kwenga bwakire bya wakire buyo murai mwabokire wabokire buyanye nani mwabokire omonguru otwigolere tigatu chako ogosaba chinga kechi chia bono mambia aigo tugo chaka no minto Mary Oroli togende aso yo minto mongena reba kwenga tukore no yo minto Monica kuru California na igoire nambe yo tigatu chake ya mashemo mongena Mary Oroli ribangane yao biamono muralia na ira neri biamono so kongali bageli yo tubeke birengeli bita so gotoma isini yedo sia so maneno ito sabe tata na sai bwembe gandole gormano wakira sole mambingi yo mono to wakrambia mono feke ukibuno yo mono sengenji kwato bokiri twensi astora sensengi momonene tata bwembe ganda wakira sole sengenji abaminto babwatinye chando ao ulinde twegenje tata e munoro mugwi gutubwira kirekamo mambie yengi yetu wakira sole ngoleta Karen Mumanyi ole Karen yo chandike tino burore bwa kansa na sai wemeganda
ayo iri tata kwa bwena tikala bali balenga kuruhala na ukabukia ba kwete nyasaye bwime banda twekendenga nobwatu kuva nobwatu no chinguru nobo gima nobwa onayo kori nyasaye bwime banda no nyale kutaliro yo mintu kale ni gali India omone no nyale kogosa kerecho lyo kumusumbwa no burwaire bwa kansa tata bwime banda twali kegen ukwegena nga ay nyasaye togoteba nga kende interi kirege kongwa sole kiagera nayo manyene bwa byonsi nayo kwa bitongete tata nandi nayo bimanyete tata bwema nyasaye nabo igo tinko nyara kweba abande muno yo bate ban Joshua na Ezra monene bachandire no libire cyo mu boko batalira sikinga kieki gatomenta chikinko kolendo monene twegendire ngaye ubwato bubwi ikihabera sense tomenyete nse birere nse mechando kolende kwabere go ngaye nayo gukonya korange mono go story pero torabe to korangeria ekero asekero tata bwimiganda buya mone kiagero monene kwanyari gotoiwo gusaba gokamone buri igoro mono no gusaba koria abantu bagotibosaba chinkwe bakonyero yo minto ntiri okoboke mambi bone igo gotoiwo onyari gotowa sesa tonyari gukwana tata bwimiganda no mupasta yonga na mabekirisa mahoka au taliera bieka na bapasta bali bandi bako usikana nero monene asokoleka amangana kubweni chinkora ky'abantu kyagera abantu abange nigo baruwalete nonyeka mbali bitande baruwalete ke moika tata bwimiganda lakini twegendire ngaya nyasaye ubwanjani bwawo mpunyale gokoleka sabantu bawo nabo turabeseme cyane imikore kino manene no tumanyete no turusiye aseme cyane bya mona singenje kwabera go sabo ko kamanene n'abaminto bagokigosaba monene kunyale kokobeka kobelibo elimo kobeli misiri ya gocha sa gocha igora bwa sole nando tuabere bibito nye turabanya bibeto tanyale ko usaba witu ko tanyale ko iwe kana monene tuabere nabere ngo saba nyege nite aseli dali chen ya Yesu Kristo yoro motoro yoito amen tatumia tatanya sao mutongi oromo bui webintu byonsi twakira sole asemambie yabono tata wa magira twakira sole onyare gotukuna abaira to sabo monene ekara to sabo masabaye gweke go ja sole tata otwabere bibyete kyagera ntumanya bantu nyasaye twagwetigire otokene neye kinkoro tata wa mabera ekyagera naye tata obonsi ekaro to kurangeria amalieta yaba mintu tata wa mabera dora oyo mintu kareni ugakaru murwaire boindi nyasaye no manyete muna kwa mutumire tekerengererio akainyura ngatiga atume gukiaso mugondo wa masabo erinde tata wa mabera ugwanja kwa ugokoreka sari tata unyare ko bagukumukuna erinda bweno monene nabo igono yo minto Joshua nabo igono yo minto Ezra abo bwata makomwa yoroje nyasawe itokoranje bakonya naende nayo mubui oba kwena kwewo banene kyagera nayo mubui webintu byonse ti naye togotamira ndonsi ayako bagotonyora tatore iguru nabo igona abandi ntanyare kubatora abandi bara barwaire abandi babwato kuganyawa nyasawe itutu abarentira asure no to ikeranye kyagera ntwamenyeta marieta yabuya iragutosire tigo gwanja kwa gokoreka nyasawe tatu murengi umuya no mubuibwe bintu byonse ayetata waligere ili kwarorire umupasto itayonga nyasawe tonero kunyagutanga n'umugondo yo masabo museseni umwara tabuno mwano naendo muiterero muiko na mwaye bonse tato munyamabira amange ntuna abana bawo toli naende nigo tokolera goja asure naye tokogaramira tato munyamabira amange noroje umuralio minto tato macheno murende karako na koigora eretie yiga
mulende n'omurubyoye mulende n'abaana baye mulende tata omwabo gakaru murwaire Nyasaye mukune na tata bwa mabera n'oroche umupasta yonga nabwata omwana umuchokoro obuneka Nyasaye nimanyite kwawe wamugwaniriye kyagera omwana nayo kumulinda naenda abana n'abawo ntuntuli kunyara kubalinda omwana nabyonse tigabikore kasori omwana oyo mitoli na muteneni munatenene igo unago toigorera kimara goba n'ekimambi Nyasaye tata omwagate n'omuikanye tata omuya twamanyire amasa baito takurema gokora uburungi bwawe tigo buya bwawe bokoreke tata naende tata bwa mabira nakira senka yane urocho mugaka Timoteo enga nuroche nabwata oburwaire igarwarete omutu omukyo tari koira manyinga buya naende bonekera arwari Nyasaye akamanya kurwa akanyora naende akanyora omutu okumwatia noro omwatirie uti okanyekire naende bono namagura kumwati aye Nyasaye oranje totiga n'omusombo wale totiga saitani abega kumutarira n'amarwaire amangi oranje namubekira sama bokawo amasaba ya tugusaba tata nigago kyasole naende nigo kunyaigwa nabo igo nasenkeria abana mbarororo basoire kunywa basoire goswachinjira gitari kindonge Nyasaye ito kaki kuranje tambura okoboko gukyasenkeria y'omugaka oenga na Rebeka Nyasaye ito kaki obwata abantu barona okoboko kwawo gokene tata omunyamabira amangi ayo yominta saba nayi nasabire Nyasaye unyabekeri ibo elimo okonya abana bawo bali bale asekiro boletio nabo igo n'abarasekoni bare nabo igo n'abamintu babwata amaumibu awo yomutukiria atari kweyiya Nyasaye ito amona into abatogosaba nabo totari kweyiya kolendo okobwa kwawo n'ogosemeri twabekera asore tata omuya turango buya bwawo bokoreke ekero togenderete ase omugondo obwa amasaba oyo omuntu ogosaba okoiga noekuo oyo omuntu asaba oika asore otwanchire twasabire amaka wenera asore tata goetera ase erieta ria Yesu yora omobori ito amen. Yesu kurangiria mambi ya angelu tugukorera buna abana bawo twabikira maruntu bono mambi tata norocho umuntu na Karen Yesu wa mutandire oje chosho oje na hesira tatori guru abantu bakara babikira maruntu bakorera mambi Yesu no bamanyite endo batarire wetero muito kumacheno mwana none Nyasaye karongo kurangiriga tata konya abantu bawo tiko batiga nenchara enerango yo manene inchuba umiko mocheno yenyale kuraja wanyale kuyuta wetero bibwa n'ubwanchani bwawo tato liguru twakurangiri ayano mocheno ndo bwanchita abantu bawo toko batiga buta tarwa kurangiri do warucho manene Yesu to kwatirambia monene mbia mono Nyasaye kibarango kiri kwanyore pesa tu Nyasaye tata na maraika hao twawaletera sama bokaho linyale kubakinike muika au kina Nyasaye bakumanye bihano basase kare yawe y'ubuzima bwa kana kare twamanyire tata urureka kwahira abantu baye byabo tukubatiganjara manene tata manne bumugana n'uruca abana n'abagaka Nyasaye obwate myoyo meko kolendo bunoro motwere na nduru mubui Nyasaye baitana naso ekiriri kyumugaso nalo baitana nekiriri cyobutukomane anyare gocha sore bali kubasangere n'abana bawo enarenga kiyo mwali yaikiro mane gwata mangana mangi wate mechande mengi Nyasaye mwana yonga gase ni wake tulia tene gitu egetununguru kurangira abantu baye irezero mane batwate kari yae Yesu noroje
Mana nyakundi akubeka tinga na Nyasaye. Tato liongwa jina no mangino rutinchiri mara wao. Yesu. Kuranti baita na nati nchuvi bo no gwanja ni bo. Karawa na wao Nyasaye wao chasi kari yao. Wale ndate kula linga na yao Nyasaye nchenu. Andi yubu kumi anchita abantu bae. Yesu tuetikile gocha stoli ngoro mabode na ndoro muntu bo kumi gwanja abantu bae. Asai. Itanana. Ate nyumba yo mubasa yonga. Ojo moto ko na buka jusi arengi sachari. Yasa umokeno umwana umokeno yo na bakomera. Mukini kimuika rubu anjani wa bunyare korokana. Na bantu kuri bae bon. Yasa na kato mwabo yo karenko mogoto na mamu mwabo li jusi waru akino beirivira. Yesu no banje tuwetera maraika amache. Pamanyire to kubatinga mogoko basasi nchubanji tu. Sinju wa ukurangiri butu kuno mugaso. Yesa nuruju mungu na meri ya yonga. Ero gende Nyasaye kubundisa abasai. Yesu nero musisini. Nyasaye tuachira seredi yetu. Nyasaye tata bimeganda. Ayo munyamabira. Gocho mwana ontiri. Kuboke mambi kuboke marago. Utugurira se kutumura ni abantu bawo. Tuamaire Nyasaye karaikaransta se kirukokeria. Yesu naboko gejuwa. Naboko ondukwa natako ibubia. Kurendo manene tata. Aweiro maremereri. Nyasaye tata oyo n'umwana ikarasta sekirukiye n'abana baye natatu mwa bari to wakambiye mu Yesu watatu mwana cyadamiye ntiri umuhororo utagwata mwana uko nyakataka. Nyasaye musisinya senyumba yabo twakira sabana barasi nyumba. Nyasaye batayibuke nizerbiye. Nyasaye bagwati bumizere kurendo norum yene ndorum nyamara no baitana ntena maraikaro. Yesu twakoboli diorore. Nyasaye noroche ya yapse tene yabanyene. Kone teri yabanyene. Ndina abanyene bense ya senginju. Yesu. Tume amanyika na yamo poso kwali saburi etana ine. Yesu na wali republiki bakonya kumina mangana. Tuamanyele lipike ni Nyasaye. Bairo ko banyale ko. Usaini iri abana abanyale ko bamasaka. Tuabatikira abantu bonse asama ko kaho. Abali kinyagitari. Abachandi giti Nyasaye bakorera bukia se ibitanda bya Nyasaye. Monsi Nyasaye bahitana. Noro cyumuga ko enga buna batevira Nyasaye. Muchibo enga noro twabikira samako komuno muno yari zibone mambi. Twamanyire semambi ni maraho. Yesu koro gwanja kuha. Todiga abantu bahamo kama. Namanyire ikiri ikyaho kabiki oloro. Iriya Nyasaye buri mirango yaho kira yo manyare basoyime. Akoburi mambi ya bene. Ayanyari weke kuragwa sori ngoro motori na ndoro mubwiwa kerekemo. Tatori go tata bimiganda. Kona chikanisa chionse asitene ine. Nyasaye chikona ine. Okorera siya ya bene. Unorumia na ndoro mnyamabera sabantu bawo. Bane bago siro monene. Yogo iterera kwate abana bane so. Yesu kono gwanja kwa kunyare kono kana ababwi bawo. Nyasaye twasabire dio rubi. Inyare gukina kemoika. Wetera chinguru cyao. Nyasaye kiroyo mu Nyasaye yomo asaba ntori to wirikiri winyi. Nyasaye Yesu nabasabire kiroyo mu Nyasaye fyo ko kumufuko. Iri nya ko no isingi sana sana. Iri nyare kukina tunyare kumbe na kimuike. Yesu akarugwandira kwaye andu wiwe oraka na sugushu. Tato yo na kubudie mambi. Aya nyare wike igora wa story. Aya tutarasa. Yesu nabantu basabire. Twalirire wocha sori wanu mambito bikira marutu wetero viwa no gwanjanwa aina boli ya makati ya ikegura waso ilenya alikunya myanda ya nantigire tatori go aya taranya beka Nyasaye amate muna mangara so subura abantu bamanyire Yesu akoro gwanja kwao akabaro gocha kwao ngane kole etsenye kintu kumuna bikonya okoreka na sense gwita Nyasaye nakubuli ya ikegura waso wetero gwanjanwa no mwana ukesto mokonyi tu. Amen.
makare Yesu wika. Twende kwa Yesu, twende
sauti yote yako